Hello guys, welcome to my channel Kasi Free Fire Information mentang awan rapi santli ki facts jang ka Free Fire te shwagin pe ki video ngakar para phi ba pin like ba subscribe ikane ka channel. So let's go. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Facts number 5 ka toxic zone. Team ne perlok Arsenal menshua ka Free Fire ka don light league zone, ka blue zone, ka red zone but ka toxic zone. Ila tip ne me kene la don dang jong pi ki bala tip sa comment khnang bangin tip na don kanu na dang jong ki bala tip ya kene. Facts number 4 ka Kalahari. Tip ne amba ka Kalahari ka dai ka risiap ka badan Afrika ka pakatang ka Kalahari desert. Sngau kumno halor kene. Laju sngau ne am ya kata. Kini kita cakas jong ke Kalahari Desert Kabran Shisha Afrika. Mentangin point nak ke facts number 3. Kene kamdai ke facts Andrei ke glitch. Kene kaya rap bahaya ki hakabar le rang push lane gitu ki ba shot push ha. Kamdan kamera shoot thia hau new mau ban ai kamera sedin kenang ba bansuk ban marak sedin wanam ki sinestai off ya ka mobile data jong pi anda ka sau ka ping sa marak sumara bai wanam marak showroom senang wanam pan ki sinestai su marak adu banda poi hapik ladapi marak sinestai kalak banam lang handrai su marak marbet anda lak poi kat sini sa sange bat up si second untuk ai bat supply yang ya ka mobile data jongpi bat up pang untuk supply mobile data jongpi te anda kalau play kanet punya iya ke magic kene kamdai ka hack andrai kedai ke glitch la ban le anu no tang bawan nom siat wanom penyap breu nang ne kala ban ban kimo lemar ngam 4% re na ngam recommend re ki ban penyap breu nang ne la ban push rank no facts number 2 server dine am don kat no tli ki server ha ka Free Fire ki don ha do kat la tli ki server include ke Bangladesh ke bad dang suwan mai menta bad shwa bangin Porsche ke facts number 1 please like and subscribe. Facts number 1 kumno ban ya ilai pas tang as pa san pro diamond sulai ha ne jaka ilai pas but click ya kane but sa up pang man kan loading shwa click ya ini sun 50% off but sa confirm te automatic kan boy aspa sa punda inyo ilai pas tang aspa sa punda but ngakler benong bakane kedai tang ya ki fast ilai pas tang ya kito ki bompat sim ilai pas hendra ya kito ki balak dep sim ilai pas kanam langsung dan ada bonus information ya pi ba kane ka 4th anniversary party in ya subon ki item nang ne kumupom kane ka sapti bat kunjoro dang don sakto ka softboard te lada pikwa bangan snack video halor kane kumno ban ya ekine ki sa comment khnang bangan la ban snai ya video. Thank you for watching. Goodbye, take care.